Naumakan kin bakit mo, nagsapul ka iti kaginabo, nagsapul ka iti sabali, ama ka iten iti ragsak mo. Kasla kala agraraman, nagsapul ka ti ka 69, uray nulakla kayudan kan, dagita pay lang iti pagesman. Ket iti naminsan nga aldaw, nagdit kayo kini number 2, jay hotel tinapanan niyo, tapno awan ti dumistorbo. Gapungatan iti gagaryo, nakalupat pa'y taruangan niyo, sinurot na kagayam ni bakit mo, agar arudok asim maruno. Tay ulesin lukais na 1619 nakita na, tinugawan pa yan tay ulo na, tapno malingdan tay rupan na, nagadunit nakakita, ijay bilit kandwa nga itlog na, dinardaras nan tinagpiles, kasta unay ti babain na. Nagsakit nga tan tapos mo, tanatungday tay ragsak mo, sapay narigat ti mabitbitin, makapasakit itinakim. No agaramid kat linuloko, di ka patiltiliukin bakit mo, tano makita na alamo-lamo, jay kulungan ka nga agdiretso. Tay ulesin lukais na 1619 nakita na, tinugawan pa yan tay ulo na, tapno malingdan tay rupa na, nagadun tinakakita, ijay bilikin doa nga itlog na, dinardaras nan tinagpiles, kasta unay ti babain na. Tay ulesin lukais na 1690 nakita na, tinugawan pa yan tay ulo na, tapno malingdan tay rupan na, nagadunit nakakita, ijay bilit kandwa nga itlog na, dinardaras nan tinagpiles, kasta unay ti babain na. Di ka patiltiliw alamo-lamo, jay kulungan ka nga agdiretso. No agaramid ka ti linuloko, isinampay met